Üç saka üyediyeligine, tüyes saka törütteneligine, diyes saka bildeligine, altaha kayıllarını, onulu soloktonaligine, bulurgu cibim kene bulcahekta, budan cellik mındatın, budan ızarat tururuk, bu cibim kene oktuhula, budan cellik orgotu otoymu. Oruyundağı kultura jetitten sağalan bilingi, algыс sınyalan kine olan kohuttar, toyuksuttar, komusçuttar, tümser tühü-tühülgelerinden buolar. Onun kini folklor aras körünlerin sayınlarıga beyete tuspa suallah istek. Manna bülü oruyonun biller köster ayılgattan talanlaqtıra, sakalı kuttaqtıra, Norot folklorun targataççılara, üyeti təhçilere, örsıllar ustalargar otumnaqtık ülelektiler. Oruyundağı kultura jetin ületiger bıhatçı kıttığını ılbıt, bülü olan kotun toyugun propagandalahınga beylerin johunnaq kılatların kallar bütçomutunan bolallar. Vasili Osipovich Karatayev, Karatay Bahlay, Ivan Fyodorovich Zakharov Kılıcı Uz, Nikolay Lukish Ignatiev Bilge, Semyon Inokentiyevich Ivanov Çoşu Semene ondan da atıttar bolallar. Kiniler elbek ayımnyılara sakasirin kulturatın, folklorun, kömüs fondalarıgar karalla sıtallar. Ondan bülü olan kohutların nauka doktora, folklorist, Illaryona Vasily Vasilyevich 1912 sıllıqqa, Karatay Vasily Osipovich Modun soğutok, 1990 sıllıqqa oluyor boğatur, jergelgen sürük attaq jeribine boğatur, 1914 sıllıqqa Vasilyev Afanasy Sopronovich qoqura, acık boğatur bu katır, süyhünün kimnaqsıllar anara öttüleriger ayıllıbıt, olan kolorun çinçiyen, surukka tüherbite arkıpka karallan. Kinigenden beşettenden taksanlar, odurunnaq jılları, oqsuulaq ayanları tuaran, bihigi kimler bitiger tiyen kelenler, ikkis tığınanan ulu ayımnyı şedevir atın ıllılar. Olonko bir utuyen öskabit tölbetinen bihigi bülübüt sire doyduta bolar. Gün bugün Norot öger ahtılla sıljar jomut Gogolev Trofim Petrovich, Olonko Huddoropun, Karatayev Semyon Nikolayevich, Irı Dıgıyar, Sedalishev Nikolay Ivanovich, Meçökö Nikolay, Menkarov Semyon Ilyich, Menker Semen, Yeremeyev Stepan Ivanovich, Degedes, Ksenofontov Alexey Dmitrievich Amanaskı, Alexeyev Boris, Olonkohut Boris, Yeremeyev Nikolay Vasilyevich, Tıkka, onna da atıttar, kendileri salgatçılarından qoqura oqonohoy, Afanasy Vasilyev, Karatay Bahlay, Vasily Karatayev, Borokopay Maksımov, Mekale Sadırın, Semen uybanıp, çocuğu Semene, onna da atıttar bolallar. 1997 sıllık kadılı bülü uluğun olan qohuttарын tuhunan Nikolay Lukich Ignatiev bilge canhan turan ahtıları komuyunu sağalabıdın siteren bülü olan qohuttara diyen 2-6 sıllıqqa komurunnyuk kinige taqsıbıda. Bülü siliger olonko kuta süre filosofiyata ingen süten kalbatağın jonun sergetin uyulgatıgar uyalanan karıstana targana sılcıbıtın billiyle olonkohut Vasily Osipovich Karatayev össö 1912 sıllıqqa teribit olonkotun kellektibe ör sıllar ustalarıgar Respublikaga soğutok olonko kellektibin bıhıtından sılcan saydan bugün kayı üye sülbe 90 sılın ülelir. 1991 sıl ayın sülbe 5 günütten Narodne Kollektiv Vasily Osipovich Karatayev atın süger. Bu olonko kollektibe üyüner saydar olugar Norod ayımnyıtın artçı Kulakovskay atından Norodtar doğurduhuların jelerin Rossiya Naukaların Akademiyetin Sibildägi salata. Vonna agayak aksana kotugun Norodtar problemaların institutun salayatçılara, ülehittere, vonna virdilen olonkonu karıstahanga çinçiyige targatiga kömülühün sakabıt sirin salayatçılara ülelehiller. Sıllata olonko dikadata ulus putugar keng dalahınnaqtık ulus jona sergete kereksirin kurduk ıtılların belitibit. Ol kurduk olonko huttarbıt übüleyderin olorbut aybıt tupput tölbelerigeri teriyi ılga olonkolahın bir intirehiney bırayık munqa olonkota Günühün munkalan baran kiyehe çumpuran oluran olonko istige Vasily Osipovich Karatayev atından olonko jetiger olonko kiyehelerin teriyi bolar.
Биһиги бүлүүбүт оҕолора сыллата олонко дойдутун оҕотобун көн күреске ситихилээхтик кытталлар. Олонконнон оҕолорбут төгөрүк сылустата жанырдаахтык жарыктаналлар. Онон күн бүгүн бүлүү улуугар үс көлөн олонкоһуттар утуму салгыллар. 2-17 сыллааққа 11 республикатағы олонқа хыға кырлас комақтақ бүлүү сиригер үрдүк тахымға ытыллыбыда. Бүлүүтәғі ар жағыл олонқоһуттар уанна тойықсуттар народный коллективтері олонқону бөлігінен толыруға көн күрес мұңытур кайылағынан болбыта. Оттон бирдилен толыруға сақа республикатын культуратын өтөләғ үләхеті Семен Иннокентьевич Иванов чочу семене кылан бирис қахайынынан болбута. Коллектив республикатағы олонқа хықтарын көн көрістерігер өрі бастыңместелері ылалар. Бүлі олонқотун ар саргаатырдан бүлі олонқоһуттара сақа сиригер әрі болбаққа ағы сарас омук сирдерігер сетихиляқтик олонқолан келелер. Ол күрдік 2-10 сыллаққа Монголияға, 2-19 сыллаққа Казань, Москва кораттарға. Олонқо народный коллективе үлеләбіт кемін ұстатығар аңардас олонқону әрі өрі тута сылжыбаққа. Жоңғы сәргеға өтө сананы түстен алғыз арчылағын немаларын кеңдік тарғатар. Ол күрдік сақалы сананынан салайттаран бәйлерін олырыр сілдерігер. Республикада тахымыгар ыхықтары атында арас тәрәхіннері алғыстан, арчылан, арыян жон сәрге білінейтін ылалар. Олонқону сәрге тұтан сақа национальный культуратын, фольклорун күн бүгінігер тиен келбет үйеләқ бір сүрін көріңе ұсырантылы өхі чошуяр, түрәбіт тылға уғарабат тапталы еңерер, өйі сананы сахылыр, күйірдер кыға оғуакай болар. Биһиги успутугар урутта, белигинда кылыгырас кылыхақтақ, ылбағай ыпсарылақ, ырылақ, қомығой қоғанна үнкүхіттердәқ бітеттен кен туттабыт. Аға көлөні үнкүхіттері орто көлөні онна эдер этәтчілер, оғуакайжы тоғылар утумнан салгылар. Бүлүү сүннүгер отчоттон баччагадылы оғуакайы оройуттан туппут, эхекайы эңериттен ылбыт талааннаақ жомутун. Кинилер аяр үлелерин, олоқторын жахақтарын сырдатар, әлбәқ ақсаннаақ кинигелери, DVD, CD дискелери кемиттен кемигер тахаттара турабыт. Бүлүү оғуакая, бүлүүлүү үнкү, өссө дағаны үйелери уңордан, уусырантыл бая, аяртыл алыба, ыры үнкү ылбағая болан чешери сайда туруқту. Сыйы тимир сыңақтақ, қоқуаралақ тыллақ, қонкунас қомус пыттыға, андойдуға тие жерейді. Қомус төхөді кыра боллар, ыты сымыта болан, тыахан ухан кирен бардағына, әтияқтен әреккес, истияқтен кәрі тахарар дұрғанныры, кейі дуғатын сүреген ортотунан кирер, ураты күйістәқ да, күйақтақ да. Биһиги улуспут саққомхун үйететиге, тарғатыға, уанна сайынларыға, республикаға аан дойдуға биллер көстөр орваллақ ден кен тұтта этебит. Сақа қомуғын ар сарға аттаппыт, қонқунас тыстақ қомуғы оңыротчылар, бүлілі сыя тарды алыптақ ейтінен долгуппыт, қомусқа тардатчылар уытыген өскәбіт туаналара. Кихи ытыхыгар батар баппат, ыты сымыта, кырачан қомуспутун оңырор, темери ыллатар, атырбыт сурағырбыт қомус устара, Захаров Иван Федорович Кылыжуус, Чемчоев Григорий Гаврилевич Чемчаус, Осипов Петр Федотович Төленус, Павлов Тимофей Дмитриевич Тюмяус, Гоголев Игорь Петрович, Марсев Кирилл Кириллович, Мандаров Игорь Афанасьевич, Васильев Степан Степанович, Марсев Михаил Николаевич Каланус, Колодезников Иван Кононович Урюн-Ус, Гоголев Николай Ильич Быча-Ус, Павлов Иван Тимофеевич Утум-Ус, Николаев Василий Николаевич, Степанов Николай Николаевич, уанна сақалартан бастықы, уанна соғытық, қомыс уға жақтар Акимова София Иннокентьевна аттара таз дойдуға кытары аттынар болла. Сетті оны сылларға бүліге Унарова Мария Михайловна қомышчут импровизатор, жөгелерін Таскина Кристина Федотовнаны, Бадаева Марфа Сергеевнаны, Таскина Полина Ивановнаны, Томская Мария Михайловнаны, Евдокимова Анастасия Егоровнаны,
Бадаева Александра Сергеевнаны, Степанова Мария Ивановнаны муннян алгыс тен комус ансамблын териен үлелеппите. Тыһынча 979 сыллаққа Сергей Афанасьевич Зиверев дойдутугар сунтарга бастакы республикатағы фольклорный фестиваль болбута. Бүлүттен Августина Платоновна Евсеева салаятчылақ бүйоғын кехиләқ делегация баран кыттыны ылан келбите. Чешерден комусчыттар ансамблларын териен бу фестивальга кыттыннаран лауреат атын ылбыттара. Тыгынчы 990 сыллаққа үрүйечен комус ансамблын Мария Михайловна Унарова төрөппүт кыха, Августина Платоновна Евсеева терен арас тахымнақ көн көрестерге лауреат, дипломант, гран-при премия кахайттара болбута. Тыһынча 997 сыллаққа Грецияға ан бастан таз дойдуга тақсан Международный фестиваль при содействии ЮНЕСКО «Северное сияние» ден фестивальга үргечен оға ансамбла кыттыны ылбыта. Тыһынча 991 сыллаққа бүлүк оратыгар ан бастакы республиканскай фольклор сахан урутун барга бая күнді кылата ден бүлү комус устарыгар тардачыларгар анан улахан семинар болбута. Бу семинары Жокускайттан Народ айымнетін научной методической кейнен салаятчы Ксенофон Дмитриевич Уткин нүхілген ан дойдутағы комус түмелин президена Иван Егорович Алексеев комус уйбан. Тыл литература ванна история институтун научной үлехете Римма Романовна Жиркова. Ан дойдутағы комус түмелин үлехеттере Елизавета Егоровна Варламова, Альбина Михайловна Дегтярева кыттыны ылбыттара. 2-11 сыллаққа сеттис андай дутағы комус барган кенгерехе Жокускай коракка ытыллыбыта. Бүлүү коратыттан үрүйечен, ченекеттен далбара ансамблдара кенгерес улахан кен серигер кыттыбыттара. Бу кенгереске тыынча 300 түрдөн төт кехитеңинен ойнон Гиннес рекордун олуқтағынға кыттынылбыттара. Мантан салгы кенгерес үхіс күнігер кыттылақтар бүлүү коратыгар келен ыгық төхілгетігер кыттынылбыттара. Котугусулус оға телерадио академиятын ыңырытынан андойду цивилизацията ден образовательный турга үрүйечен комусчыттар ансамблдара Европа дойдуларыгар Чехия, Франция, Австрия, Польша курдук таз дойдуларга сылжан сақа комухун кеңегеге тахарбыттара. Отчоттан батчаға дылы бүлүү хомуға ар сарга атырар, бел куярга тақсан Григорий Гаврилевич Чемчоев оқсыбыт хомуға сақалы жүрүхүббүтэ. Үйелері оңордан келбет өбүгебит үгестере. Сақа фольклорун көрүңнере биһиги бүлүүбүт духовунаха культураты сайдарыгар улахан суолтаны ылар. Оттон фольклору таргатачынан үйелек үбүлөйүн белетир культурабыт кейне онна бир бастың төһү болар. Үбүлөйүнен күндү бир дойдулактарбыт. Adaptan tiyemnin kün bihamağa bıtım tuğar töle uruyor ay hal sanne var sükterer bu alağı ay andaydı arçılana turuaktun üssağavın günüm anıgar elleydi sıcağım Allah'a doyduktan argıgar argı dağına ataktığından sabah yüktüğüm doyduktan ürgür dağına ütülüp dünen büyülü anyağım günüm sirin canmarun argağıttan tehinnak ayım aymaktarın köksütten tehinnak günüm aymaktarın kar üstü
köyemçüle turuğum diyem Hanmağında garbın eğinliği piyer Tanağıstak beyan tankayan turamın Süyektekdeyekem sürüyen turam Handağıdam bol bol Uruydan turuqtun algıstak tılbıt albanda da turuqtun diyenmin harçılak kestilbin etteğim Jono doğuruhan duranlar Algı salgan ihyanı hallar Dört saha jono güttüne dinsenler Ulu olan konu urdular Olan konu bir adam Safadullah gümzegene Sirhallan kaptalı öredeyem Oğlum koy ama safa olup koy demene Gençeri gelince eskiyle Sarsıngi sahi Ariyare bit